trip mushemeza Museveni Serwanyi. Abany'Eishengyero bino beerarikiriire ngo shahayo n'orutindo orwa Katonga norubasa kugaruka ruhirime na munonga omubwire obw'enjura eriyo negwa kandi n'abantu barikwetebekaniza okuza omu byaro ahabwa Christmas. Nahabw'ekyo nikyo nabuuriza minisita atushoborere haza turutindo rwa Katonga rwonka n'entindo zingi omu ihanga konka oru nirukuru munonga. Nahabw'ekyo minisita next week aija tushoborere plan ki eruho kureba ngo rwakorwa omubwire Christmas yahika ruhwire. Ebyabaho mu rushitama rw'Eishengyero erizoba orwakorwa Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Mwenu wareba speed akwanyonture ninda bamuhanda ogwe wara speed eyorutindo rukorwaho amazima garugo tinkabureminga government tinkabureminga ministry akwa tinkamanya enshaho kuzemerire konka amazima garugo omurimo nugugenda aha speed nche munonga. Obwire babire batuhire kukora rugutorwo obwire buhuireyo tinkumanya mbire nagambire ngu abantu ba government tibakukira kureba ha priorities nebakunda gukora ebitari priority basigaho ebikwetagisaho naho. Na wanyuma minisita w'ebigwererezi yagira ngo bariyo nibakore cyoma okubahwera okukora orutindo oru omubwire. Bit speaker yashaba minisita kureta ekihandiko ekirikworeka okubetebekanise okukora ahabw'orutindo na munonga ebirukushisha enguuto. I will be very happy to do that, right honorable speaker. Orutindo oru rwaza kumara amezi omushanju rutakakozirwe kandi government ekabehingwize kurukorera omu mezi 6 gonka. Gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala.